أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد sva hvala pripada jedinome stvoritelju Allahu uzvišenom, neka je salavat i salam na poslanik Allahu poslanika Muhameda alejhiselatu vesselam, njegovu časnu porodicu, njegove drugove i sve one koji služe u dobru i ovo vjere do sudnjega dana i ahir zamana. Amin. Evo, danas nam je 7. predavanje. Danas ćemo, ako Bog da, govoriti o mesu, o mestvama i ukratko ćemo se osvrnuti i na mes po zavoju. Sama riječ mes, nju susrećemo vezano za nekoliko, da kažemo, propisa. Riječ mes kada bi preveo znači potiranje, pa tako imamo mes po glavi prilikom abdesta, o tome ste već govorili. Zatim imamo mesh po mestvama, imamo također i mesh po zavoju. Razlika između, znači da kažemo sad, mesha, potiranja i pranja je što kada peremo, podrazumijeva se da kada umokrite ruku da s nje kapne. A kada se znači potiri, znači kada se ruka, da kažem, umokri, malo se, da kažem, ili trese ili se manje umokri, uglavnom kada se ruka uzme, ne spadaju sa nje kapice. Ona je vlažna, ali na njoj nema da kapice spadaju. To je znači razlika između pranja i mesta. A što se tiče mestvi, meste su znači bilo koja, da kažemo, obuća koju osoba obuče na noge, a ispunjava određene uslove. Otprilike glavni uslov kod sva 4 mezheba oko koje je postignut konsenzus učenjaka je da budu toliko, da kažemo, debele da ne propuštaju vodu pri meshu, pri potiranju. Znači ne onako, da kažemo, na vodi, jer pod svaku čestu kada bi stavili i da kažemo, najbolje cipele, one bi propustile. Znači uslov je da to što koristimo kao mesve da ne propuštaju vodu kada se po njima potiri. Znači kao mesve se mogu koristiti one standardne mesve, znači da kažemo one kožne koje se inače koriste, može se koristiti one obuća u smislu ako osoba ne ide napolje, znači može da koristi patike, čizme, cipele, može također da koristi one kaljače, spominje se u nekim hadisima da je Muhammed alejselam potirao po tim, da kažemo, tim kaljačama. Također mestve mogu da budu debele vunene, znači gusto pletene vunene čarape. Ili da osoba obuče više, da kažemo, pari i tanki čarapa. Znači obični tanki čarapa, one znači ispunjavaju uslove. Znači ulema sva 4 mezheba od Ebu Hanife, Malika, Ahmeda, Šafije pa do današnjih dana sa izuzetkom trojice alima hanbelijskog mezheba su složni da za takvom osobom se ne može ni klanjati, znači koja potire po tankim čarapama. Ja sam bio prisutan u Kairu kada je magistar Ridvan Efendija Mahfuz iz Sirije, koji je učestvovao u obradi jednog poznatog hanefijskog djela Haše ibn Abidina, kada nije htio pred jednim mladićem da kaže da klanja dok ovaj nije, znači ili obuci kako treba mestve, ili znači skini. A danas imamo, da kažemo, taj veliki problem da mestve bi trebalo da budu čovjeku olakšica kada ima neki problem. Odnosno kada se znači boji da će, ne znam, odnosno kada je zbog određenih, da kažemo, ne znam da li to već za napolj neke prljavštine ili zbog, da kažemo, hladnoće, možda mu pričiniti poteškoću, da kažem, pranje nogu. Međutim, mi danas imamo, da kažemo, zdrave mladiće koji ljeti, kada je 30-40 stepeni, po tankim čarapama potiru. Znači to uopće nema znači nikakvu svrhu i zato je ulema to naglasila kakve su znači uslovi za mesve. Što se tiče propisanosti, znači mesva po mesvama, imamo više hadisa na tu temu, mi ćemo se osvrnuti na nekoliko njih. Tako u hadisu koji bilježi Ahmed, Ebu Davud, Ruvejan i drugi, an Seuban od Seubana, zaštićenik Muhammed alejselam, a inače Muhammed alejselam je oslobodio u toku svoga života od 100 do 200 robova. On spominje ba'asa Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem sarijatan. Allahov poslanik alejselam je poslao ekspediciju, grupu vojnika, fa asabahumul bard, pa je zadesila hladnoća. Falamma qadimu ala an-nabiy sallallahu alejhi ve sellem shakawa ilayhi ma asabahum min al-bard. Pa kada se vratili vjerovjesniku alejselam, požalili su mu se, znači na hladnoću koja je zahvatila. Fa amarahum, pa im je naredio yamsahu ala al-asaib wa at-tasakhin,
znači da potiru po, jer asajib su u prijevodu zavoji i tesahin su, znači u prijevodu, znači baš one termalne čarape, ako ćemo da prevedemo, što mi nazivamo zepe, znači i ove, zepe ili vunene čarape ili priglavke, kako ko to znači naziva. Vidimo ovdje, i to je često u hadisima, na prvi pogled ne vidi se razlika među sunneta i da kažemo onoga što je fard. Vidimo ovdje Muhammed a.s. je naredio, ali znači ulema kada donosi neki propis skuplja sve hadise na jedno mjesto i na osnovu toga donosi propis. Pa tako su znači na osnovu svih predaja koje govore o mesu zaključili znači da ovdje riječna naredba u stvari znači pohval, odnosno znači da kaže neka pohvalnost, odnosno dozvoljenost. Također je u drugom hadisu koji bilježi Ebu Davud od Eusa ibn Abi Eusa Esekafi, a on prenosi enne Rasulallah sallallahu alaihi wa sallame tawaddae wa mesaha ala na'alejhi wa qademejhi. Da je Allah poslanik alaihi sallam uzeo abdest, pa potreba po svojoj obući i po svojih znači stopalima. Znači potreba po svojoj obući. To znači ukratko što tiče tih hadisa, kada bili, tako da vidjet ćemo što nam autor kaže, da kažemo uslova, znači za meso, odnosno kakve meso trebaju da budu, ali otprilike uslovi su vam ti, neke se spomenuo, znači da mese budu toliko debele da voda ne prodire prilikom potiranja po njima. Također, znači da budu, znači od takvog materijala da su njima može hodati jedna liga, jedan fersa, znači 5,5 km, znači ne mogu biti mese, ne znam, od drveta, ne mogu biti, ne znam, od stakla, ne znam, od nekih materijala koji inače se ne koriste, da kažemo, za obuću. Također od uslova da bi bio ispravan mes po meslama je da mesle pokrivaju nožne članke, znači ne mogu biti plitke, može biti duboke. Također jedan od uslova za mes po meslama je da osoba prije nego što je obuče na čistoću, znači da prije toga znači opere noge i između ostalog također od uslova je da na meslama nema, da kažem, rupa. Ako ima rupa da one ne dostižu više od 3 najmanje na nožna prsta. Znači da ako slučajno osoba ne može sebi da obezbijedi druge mestve, mogu i takve, da kažemo. Jer to, kažemo, u današnje vremenu je teško, znači kod nas, barem u Bosni osoba kada to ne može sebi da priušti, odnosno ne može se priušti kako treba mestve. Evo vidjet ćemo ukratko šta autor kaže o mestvama. On kaže dozvoljeno je potirati po mestvama osobi koja mora uzeti abdest, a ne osobi koja se mora okupati. Znači ne može znači osoba uzmati gusul, a biti u mestvama prilikom uzimanja gusula. Također autor kaže mesk se uslovljava oblačenje mestvi na potpun abdest. Od trenutka gubljenja abdesta nakon oblačenja mestvi osoba koja je kod kuće će potirati jedan dan i noć, dok će putnik potirati 3 dana i noći. Znači, potiranje po mestvama počinje od kad izgubite abdest, a ne od kad ih obučete. Znači, obučete, ne znam, sad mesto, ne znam, u 12 sati, imate abdest do 3 sata, znači, tek kad ga u 3 sata izgubite, naredna 24 sata, kada budete htjeli da uzmate abdest, opraćete sve dijelove tijela, a potraćete, znači, po mestvama. Ako ste, znači, jeli kod kuće, mukim, a ako ste musafir, onda možete potirati 3 dana i 3 noći, to je znači 70 ili vamo 24, a vamo 72 sata. Onda autor objašnjava kako se čini, odnosno mes kaže osoba će linijski prstima potirati gornji dio, znači to je gornjište naziva mestvi. Farz je potirati po površini koliko su 3 ručna prsta, zato što da kažemo 5 prstiju je potpuno potirano, 3 prsta su više od pola, tako da je dozvoljena većina kao cijelina. Sunet je početi od nožnih prstiju ka grliću, znači mestvi. Znači od prstiju ka vrhu mestvi. Također kaže autor, nije dozvoljeno potiranje po mestvi koja ima rupu, koja otkriva dio mestve koliko je površina 3 najmanja nožna prsta. Rupe na svakoj mestvi se zbirno računaju, znači ukupno da kažemo može se tolerisati neke manje rupe, ali da te rupe zajednički na obje mestve ne budu više od 3, da kažemo, najmanja nožna prsta. Dozvoljeno je činiti mes po kaljačama koji su obučene na mestve, to smo već kazali, znači dozvoljeno je po njima činiti mes. Zatim autor dalje objašnjava još po čemu je dozvoljeno činiti mes, pa kaže dozvoljeno činiti mes po čarapama, ako su pa kaže pod 1 debele, po 2 obložene kožom ili po 3 imaju džon obložen
kožom. To su neki, znači, ili da budu debele, znači da budu kao debele vunene čarape, ili da budu obične, ali da budu obložene kožom, ili da voda ne može da dopri do kože. Zatim autor objašnjava šta se kvari mes po mestvama, pa kaže, jeli, mes po mestvama kvari, pa kaže, pod jedan sve što kvari abdest, po 2 skidanje mestvi i po 3 istek vremena. Dakle, ako istekne vrijeme, osoba će skinuti mesto i oprati svoje noge i po 4 izvlačenje stopala do grlića mestvi. Znači, to su neki, da kažemo, jeli, stvari koje kvari mes po mestvama. Znači, normalno sve što kvari abdest, samo kada ponovo uzmete uzmali abdest, samo ćete, da kažemo, potrati po njima. Ovo skidanje mestvi, ako skinete mestvo, onda morate oprati noge. To je, da kaže, razlika između ovoga prvoga i drugoga stava, ono prvi i drugi je, da kažemo, radnje, također istek vremena, da su ako prođe ti 24 sata, i autor da kaže že dovoljno je samo skinuti mesta i samo oprati noge, znači nije uslov da se ponovo cijeli abdest uzima. I također, ali pored skidanja, ako bi, znači, izvukli, znači, mesto, na primjer, možda, ne znam, upadne nam nešto, neki kamenčić, ne znam, obuću, hodamo u prirodi, ako, znači, jeli, izvučemo nogu, znači, da kažemo, stopala dođu do grlića mestvi, znači time smo već izvukli većinu noge i time smo, znači, isto pokvarili po mestvi, znači moramo ponovo oprati noge. Što se tiče ovih nekih stvari napomenuti, navešćemo nekoliko hadisa koji to potvrđuju, pa između ostalog vezano da je mest po mestvama dozvoljen osobe koja mora uzeti abdest, da je on znači, zamjena za pranje nogu kod abdesta. Imamo hadis od Safvana ibn Asala da je kazao: Kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame, Allahu poslanik alaihi sallam je umuruna nam je bio naredio iza kunna safaren, kada budemo na putu, alla nanzi'a hifafana thalathata ayyamin wa layalihinna, da ne skidamo naše mjesto, našu obuću 3 dana i 3 noći, illa min džanabe, osim, znači, slučaja džanabeta, junubuka. Znači, ovdje ashab naglašava, znači, da mestve ne mogu da budu zamjena za pranje nogu prilikom kupanja. Walakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin. Ali, znači, kaže, ali mogu biti, znači, radi, kaže autor, ashab, ali radi, znači, velike nužde, male nužde i spavanja. Također, vezano za uslove, za mestve, uslove da su mestve obučene na noge koji su prethodno oprane, kao što već spomenuli. O tom imamo hadis koga bilježi Buharija, Muslim, Ahmed, Ebu Davud i drugi. Od Mugire da je kazao: kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alejhi ve sellem fi safar, bio sam zajedno sa vjerovjesnikom alejhi selam na putu. Fahwaytu li anzi'a khuffayhi, pa sam se spustio da mu izvijem obuću. Fa qala, pa on kazao: da'huma, ostavi ih, fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, ostavi ih, doista sam ih obukao na čiste noge. Fa masaha alayhima, pa je onda potrao po njima. Što se tiče da mjesec traje 24 sata za mukima, odnosno 72 sata za musafira, između ostalog Muhammed a.s. kaže u hadisu koga bilježi Uzeim ibn Sabit, a spominje se, odnosno nalazi se kod imama Ahmeda ibn Mađe, Abu Davuda i drugi, anin nebiji sallallahu alaihi wa sallam fil meshi al kufein, od vjerovjesnika alaihi salam o meshu, po mestvama, kale da je kazao: lil musafiri thalathatu ayyamin wa layalihinna, musafir, znači, jeli, pripada, jeli, odnosno ima pravo da potjere 3 dana i 3 noći, volil mukim jevmun volejle, a znači jel mukimu traje dan i noć. U jednom drugom hadisu koga bilježi Ibn Mađe od Ebu Hureyre spominje se: kalu, kazali smo, ja Rasulallah, odnosno pitali smo Allahu poslanika, Allahu poslaniče, med tuhuru ala kufein, kakav je taharet vezan za mestve, odnosno kako, znači, se, znači, čiste mestve, pa on kaže: lil musafiri thalathatu ayyamin wa layalihinna wa lil muqim yawmun wa layla, znači musafir traje, znači mjesto po mjesto 3 dana i 3 noći, a mukimu, onome koji kod kuće, 1 dan i 1 noć. I hadis vezan da se, znači, potire gornji dio mjesto, a ne donji, znači potire se gornište, a ne potire se džon. Znači, kada gledamo oko obuće, sve imamo, znači, gornji dio koji se zove gornište, imamo, znači, donji dio koji se zove džon i potiranje po mjestu ide po gornjem dijelu. Pa tako hadis
kojeg bilježe Ahmed Šafija, Abdurazak, od Abdu Hajra, da je kazao, Raitu Alijen, vidio sam Aliju, da'a bima'in li yatawadda, kako je zatražio da mu donesu vodu kako bi se abdestio, fatamassaha bihi tamassuhan wa masaha ala dhahri qadamejhi, pa je znači potrao po mestvama, pa kaže tako je potrao po znači gornjem dijelu svojih stopala, summe kale, onda je kazao haza vudu'u men lam yuhdith, ovo je znači abdest onoga koji znači nije, da kažemo, ga izgubio. Onda kaže summe kale, onda je kazao laula enni reitu Rasulallahi sallallahu alaihi sallam meseha ala dhahri qadamejhi, da nisam vidio Allahov poslanika kako potire po gornjem dijelu stopala, reitu enni butunehuma haq, mislio bih da je, znači, da je donji dio, da je, znači, da su džono, znači da je donji dio, znači preći. Autor ovdje sad dalje spominje kako će postupiti osoba koja naprijed bila musafir, pa se vratila u svoje mjesto, odnosno bila je mukim pa je otišla na put, kako će ona postupiti. Znači ukratko, ako osoba počne da potire kao mukim i ode na put, može produžiti do 72 časa, a ako je bila musafir pa se vrati, onda će znači potirati samo do 24 sata. Znači računa se ono trenutno stanje u kojem se osoba nalazi. Pa kaže autor, ako bi musafir činio mesk, pa zatim postao mukim, jel došao u neko mjesto boravka, nakon što je potirao jedan dan i noć, skinut će mestve. Ako je postao mukim prije nego što je potirao jedan dan i noć, upotpunit će jedan dan i noć. Ako bi mukim činio mesk, pa potom postao putnik, prije nego što je potirao jedan dan i noć, upotpunit će potiranje kao znači musafir. I autor ovdje na kraju pominje po čemu nije dozvoljeno činiti mesk, pa kaže nije dozvoljeno ga činiti po 1 po turbanu, po 2 po fesu, po 3 po feređi, po 4 po rukavicama. Znaš, to su neke stvari koje znači mesen čini po, znači mes se čini samo po mesama, znači ne može po mahrami, ne može znači po fesu, ne može po nekom, da kažem, kapi. Evo ukratko ćemo ovdje spomenuti vezan za mes po zavoju. Sličan je propis što se tiče samoga potiranja. Znači ako osoba ne dozvoli povrijedi se, ima neki zavoj, prilikom znači uzimanja abdesta taj dio će potrati, znači ako je neće normalno groziti zdravlje, ako će to ne znam, neće spasti taj zavoj, znači potraće mokrom rukom po zavoju i u slučaju mesa po zavoju on nema vremenskog ograničenja, nego će se znači potirati po zavoju dok osoba ne ozdravi. A ako bi slučajno bile, da kažem, veće rane pa joj štetilo i to potiranje, onda neće nikako potirati čak neće činiti ni mes. Pa kaže autor, dozvolje činiti mes po zavojima čak i ako su stavljeni bez abdesta, no ako zavoj otpadnu zbog ozdravljenja, mes postaje ništavan. Imamo zato potvrdu hadisima, pa tako između ostalog u hadisku ga bilježi Ibn Mađa, Abdurazak i Darekutni, an Alijin ibn Abi Talib, od Alije ibn Abi Taliba, kale da je kazao, in keseret ihda zendi, slomio sam jedan od mojih laktova, tačnije podlaktica, feseltu nebije, sallallahu alaihi wasallam, pa sam pitao vjerovjesnika, alaihi salam, fa emereni en emseha ala džabair, pa mi je naredio da potirem po znači zavojima, po bandažama. Ovo je, da kažem ukratko, bilo vezano za propise meska po mestama. Ako bude sljedeći put ćemo govoriti o sahibi uzoru, to jest osobi koju non stop teče neka nečistoća, kako će ona obavljati namaz. Na kraju putimo Allahu dželešanu dovu da sve ono što smo čuli bude dokaz za nas, a ne protiv nas, i da nas Allah uzviši, ako Bog da se ostaje u dženetu sa poslanicima, šehidama, evlijama i dobrim ljudima. Wa ahiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.